تماشاوان نهجا ایرو کرد دیسا کیف خوش بون چما جبرکو سروک مسعود بارزانی و مظلوم عبدی به هفر آخفین هر پیوندیه که دنابر واندا چه دبه کیفا کردان تبراستی ایرو روژا چهارشنبه سروک مسعود بارزانی و فرماندار گشتی هیزن سوریه دموکراتیک هسته مظلوم عبدی ده آخافتنا خدا بحثا چکرن بحثا روشا سیاسی و گوهرتن داویه یین لسوری و لروج آوای کردستانی کرن مظلوم عبدی جه سروک بارزانی را بحثا انجام سردان خویا شامه و ریکفتنا لگل سروک سوری احمد شر کرد ده پêwendiya telefonî de ya di navbera Serok Barzanî Mezlûm Ebdî de tekkezî li ser wêyekê jî kirin ku piştgiriya her gavekê were kirin ku bibe sedema aştî û aramiya li Sûriyê. Herwiha her du aliyan îsrar kirin ku pêwîst e helwesta Kurdî di pêvajoya siyasî ya pêşa rojê de li Sûriyê bibe yek.